tun trumchu zona le channa lam karon ti dona ka video then khat in comment na ka thiamang toking karon chang dona ni ole zona ma saber lo enila azo tu hi khongai kaldon ti ania a zona chu F-35 le theirang si ngatinge Rafael jet fighter India hiana le ti ani nie F-35 fi dollar million somriat velania Rafael jet fighter hi dollar million zatanga za somni man velani bok atawjok singate India hiana le ti chu zona thatak ani Rafael le F-35 thlona hi category rang veve an ni a F-35 jet fighter hi anduan dan le anhaber tur chu melmaram borua ka radarina man lo tur stealth mota thlok lutin melma air defense system vati cheturan ni a F-35 hian stealth mode hian AIM-120 beyond visual range missile palichi apai thaya an missile pai ka hlat zong hi kilometer zavelani chumi ani lova athan waya missile apai ani chuan melma radarin olsam takin alo mu thaidona F-35 emo F-22 jet fighter te hi melma jet fighter matong te lo ti chetur anga duanan ni bok melmaram chaktak antirnan Russia angte beinan US hian aduanan ni a stealth jet fighter nunglama hian F-15 F-16 le F-18 jet fighter 10 ronzui turangai ani bok F-15 jet fighter te hian missile chikrang krang range thatak tak ampai ther fer fura melma beinan du thu samani F-22 Raptor hi America pon 180 unit vel chi operate bok tunla India din munlo enila kanram melma Pakistan le China te hian stealth jet fighter tak ang hi anla nei lova chu wang chon F-35 jet fighter hi tundin muna chuan afu ber lo mai thei China J-20 jet fighter hi Chinese chuan 5th generation jet fighter ti ve bok ma se a still tok lo hle a Chinese in Tibet borua ka an J-20 jet fighter 10 indolem chanan zirpo khan India jet fighter Su30 MKI radar khan India borua ka tangin Chinese J-20 kha aloman to ani hei hi India Air Chief Marshal Arup Rahangai pon asoya J-20 hi stealth tak alo ngai po ni ila F-35 jet fighter hi kan leyani pon F-35 hi du angin arrange chathui lo hle a arrange chi kilometer sang hi jan hi velani Himalaya tlang sang thlok khuma China ram chunga mun poimo strike anei hnuwa ron thlok let le turpo hian arrange hian a phalawani hetiang che hian J-20 po hian Tibet vela tanga Himalaya tlang ron thlok khuma India ron bei atumani chuan India Air Force 10 a detect nan du ang thal hunan nei donani hei wang hian India hian Rafael jet fighter ang arrange kilometer sang thum zasari payload capacity kg sang kwa vel karnat wing a nei awanga maneuvering nei thatak mel mathlona kilometer za somnga vela tanga meteor missile kap choka ti chethei borua ka tanga leilam beinan scout missile le tui puilama mel ma beinan exocet missile pai thei bok ama an beyani pon spectra active cancellation technology nei ania melma radar kha radar diklo so khokle tirin melma te abum thayani radar hi a thae mema infrared search and track system po arrange hi a thae bokani maintenance asang lowa friends lamatang hian an in phalzau hle a America angin end user trampo anti velawani India din munnen kan en chuan Rafael hi kan mamo ngoi ngoya Rafael jet fighter hi a that mawang hian aman po to hle ani tuna India le French in contract an lo zia to Rafael somthum paruk leitur hi karma salok khang kanram hloi tu te thukom chuan adang somthum paruk leile anrel ti thomte news lamatangin kan hriat kha Delhi lama khon vai thlok thatak tak anom trewa ramtana thatur chu an hrehlom khopang zona dangle Thomas atangin a zona chu Tejas jet fighter hi ngatinge India hian China border a ada velo nie Tejas hi delta wing triangle shape an design wangle a thlona hrim hi azana wang hian China nen kanram ri tlangrama hian a thaphian mai thei jet fighter lian ani lova a thlona thla hi composite design a siam ani awang hian
21% velin metala siam thlona hawai na jang jok ani thlona dang aiin mel maradarin aman har jok bok Chinese jet fighter hovin Su30 MKI jet fighter ai chuan an muhar dei jok don ani mase Tejas hi combat ready mel mahan beitur full operational clearance kan la nei lova tundin huna hian initial operation clearance Tejas thlona somli po contract kan la zo lovani indona che tak tur Tejas Mark 1A version BVR missile le heat seeking missile pai thai AESA radar advanced avionics le jammer thatak nei tura duan Tejas Mark 1A hi aiin chinna an zo vek to a mase serial production po an latran lawani Tejas 1A hi Hindustan Aeronautical Limited hal hian a production atran huna chuan tuna Tejas ho po hi Mark 1A a upgrade vek tura ti ani hengzong zong nuwa hian Tejas jet fighter ho hian indo tak chuan ma chon chau tura ngai ani chumi ma chuan ralma tonga anla deploy thai lo hri ani zona dangle Israel ral te atangin a zona chu jet fighter hnunglama hian silai vu mai se a tu te ka thlak ol sam lo ami nie thlona hnunglama silai vu hi han ngai to mai chuan thil thatak po ani mai thei ma se practical a chuan ati chi lo ani enge chan kan ti chuan jet fighter a hian silai mu hi thranem tak anda ngai lova thlona a silai mu ka chuakal chak zong velocity hi sangkhat zathum meter per second velemo sangthum zaruk kilometer per hour speed velemo anitlang puya arrange meter zanga atanga meter zasari vel anitlang puibok train khat chuan kilometer khata hlate po akap thleng phave ani hetianga silai te hi thlona hnunglama kan vu ani chuan jet fighter speed hi sangkhat zanga kilometer per hour vel ani a silai mu speed opposite direction lama kan ka chu kha sangthum zaruk kilometer per hour vel ani boka aka thuizong kha atlem hle don ani jet fighter speed kha kan neutralize phot emo angai dona chu mei ba ka athas le wala om chawin silai mu kha malama pan thei don ani a speed atlem chang dewin silai mu khan hnoilam apananga a speed a san le in chunglam deu apan dona aom zia taka chung kan aim kha ka fu har hle don ani tunlai jet fighter speed thatak tak ri ai chaka thlok thei deu tha to a chuan om zia om don lo ani apache helicopter ate hian chuan an canon vu hi eng direction lama po a hoi theya jet fighter speed sang tak na ya chuan a vu ve chi lova fix canon che hi jet fighter a an vu thin ani jet fighter hnunglama lo vu po ni se silai mu range claim lu tuk box hi nen in nai lu tukin mel ma thlona nen hian an om chuarin om lo hrim boka achan chu kilometer zavela aim 120 BVR missile in akap pha a short range a po heat seeking missile te pon kilometer som thuma tang le kilometer som nga vela tanga hla angka phaboka hengzong zong awang hian jet fighter hnunglama canon vu hian omzia nei don lowani zona dangle lal thapu ya khra se la tangin a zona chu MiG-29 jet fighter hi Ladakh China border ada aiin Su30 MKI te hi dazok se thalawami tiania ole heng jet fighter te hi ang category en anglo hle a unroll po adang bok antinan motora po car tele truck te hi motor chu ni ma se until ti adang dai ani MiG-29 hi medium weight category jet fighter ani a range hi kilometer sang ni zavel ani hard point pasari nein kg sanglia rit missile aphur thaya kg singkha sanglia ta rit a thlo pui zawa speed chakvak lawa thlopon a maneuver hi a thahle bok thlona pakhat man hi dollar million somthum panga vel ani Su30 MKI hi heavyweight category jet fighter ani a maximum take off weight hi MiG-29 in aphur thai let kg singthum sangria zariat vel ani range hi kilometer sangthum zanga vel ni in arada range po hi MiG-29 let dai ani bok hard point som pani nain MiG-29 phur thai let kg sangriat zanga rit missile phur thaya Su30 MKI hian cruise missile kan nei that BrahMos po aphur thai bok
air superiority jet fighter ni in boruwa ka leo koi zok zok thei nan karnat wing anei tel bok 3D thrust vectoring technology po anei tel ani MiG-29 aiin a that zo ka wang hian aman po alet deuh tho ania thlona pakhathi $70 vel ani thlona lian zo kan ia wangin maintenance le darkar khata thoman hi a to zok deya MiG-29 hian tundin huna kanram ria Su30 MKI ti thei ang ative thei thowa hei wang hian Sukhoi hi an thul khung deuh hri po anima na ma se in do tak taka chuan Su30 MKI atang hian BrahMos missile te hi pumudia chuan Chinese PLA te chu a present puak dur nge yang le heng channa zongjong siam turian engenge mochiara research bei ve fe ngaya khongain imphalani chuan like le subscribe ka min lo me sakram don ne mang tha phot ule